ngasi video se akhoi gi lucky color ko haidi Esaga Chanaba Rashiga matungina karamba machu aina seasonal ragadi daw pigadage haibado adumaina ni ko haidi engoda inbox ta kari da message am lai daw ya de khote du tawde da tawde sise amuktang try tawbiyo haidi thabak chathokpa khotpa matamda season biyo sigi color aina hairaka dawriba mayam se ko mathang rashi mayam sigi loina ngasi adum ai share tawrake ko ahambadi yengminar se ko ahambada Aries ki ko Aries se Mes rashi do khoi gi Mes rashi gi mi ngaina haidi angang ba machu sena gadam ni ko angang se karam bano hai matam da khoi gi nupi na luhong bada serpa pokloi gi machu gi angang bado idani ko aduda mu kuchu khutang leishalaga di amuk setpa nungaite hairaga di angang ba se akhoi gi luman gi type ta seasonaraga pocket adum happy ba hai tara kanuti gi chathok jin to matam da sida ado Mes rashi gi di leire ko haidi magi oina machu angang ba season biro ko mathang gi se yengminar se mu mathang gi sina Taurus akhoi gi Brisha rashi kaina ga haibado ado Brisha gi na kari machu se nagadage habda angoba ga asangba ga ko magi na angoba ga asangba mayam ningsang biro ko sima aduga mathang gi sina Gemini gi Mithun rashi hai tare ko Mithun rashi gi na karam machu no hai matam da green ga kainoga yellow ga hangapan machu siga mathang gi rashi sina Cancer khoi karkat kaina haibado Cancer gi sina sinaga daba machu sina blue ga silver machu ga ko siso blue ga silver ga ningsang biyo mayam hai petang mathang gi sina Singha rashi gi haragadi Leo gi ko Leo gi sina machu se katang ahum mari gumba dum piri ko ado karam machu no hai matam da khoi gi orange machu yellow cream red machu adagi golden machu se season be ko ado sida leire akhoi gi Leo gi color sina mathang gi sina Kaina gi Virgo Kaina gi sidana karam machu no hai matam da green ne white ne gray ne yellow ne ko machu mari pire sida sigi machu mari se season biro aduga mathang gi rashi sina Tula gi na amu karam machu no haibada blue ga green ga se ko kaino ga higong machu ga asangba machu ga se season biyo ko aduga mathang gi sina Scorpio Bridget ki sina Chanaba machu se akhoi gi red ka violet ka angang ba ga maikhet machu ga ko ado mathang gi amu yengminar se mathang gi rashi sina Sagittarius akhoi gi Dhanu rashi ko Dhanu rashi gi sina karam machu no hai matam da light blue ne white ne cream machu ne orange machu ne ko haidi ketang light oi ba blue duma leire ko angoba machu season bi bai cream machu season bi bai aduga orange machu su season bi bai ko Dhanu gi oina de mathang gi sina Capricorn se akhoi gi Makar gi keno ngai sina karam machu season ga dabano hai matam to ko akhoi gi black machu ga indigo se katang higok changbado oidoni ko hapetang Google da gaida check to view indigo exact karam machu no haibado black ka leire ko mathang gi sina akhoi gi Kumbha hairagadi Aquarius sing sina set ka daba machu sina kai no hai matam normal blue ma leire ko grey ma leire ko icham chamba blue ni ko aham sina akhoi gi muk machu gi blue do oidoni ko grey machu ma leire adu ultramarine blue and hai ko ultramarine blue se karam bano hai kanda akhoi gi samudra gi ising machu gi blue se ko gyan tare ko ma'am khwai aroi bagi sina akhoi gi Pisces Minna rashi sina karam machu set ka dabano hai da sea green machu ga aqua machu ko sea green machu hairagadi samudra gi ising machu do oidene ko aqua hairagadi koi center fresh machu oi kai oi tobodo adumaina oirani ko ado sida leire ngasi gi akhoi gi lucky color mayam se ko rashi gi matungina loina pire ko color mayam se ado color sing je kadai da sina ga dabno haiba matam da akoina job interview chatpani khangde natraga yamna thabak maru oiba life ta ko adumaina chatpa matam da sigi phiron ngai se yaranga di phiron oina hai tare ko phi oina season bi ba hai tare ko akoina exam gumba leire na khallase natraga job interview on hairna ko atai haidi maru oiba thabak gumba chatpi ba da mai season bi ba ko thank you